Baš je zanimljivo da evo nakon izborne kampanje nešto otvaramo, ne da to robujemo bilo čem. U svakom slučaju, odavde krećemo dalje. Mi smo strateški odredili dva pravca, jedan je prema Banja Luci, a drugi je prema Trebinju. I mi to ćemo raditi uporedo. Za ovaj dio istoka to će raditi Sarajevo gas, a za dio od Bijeljine prema Banja Luci radit će Gas RS, obje su kompanije državne. Sada se pokazuje koliko je bilo važno da iskupimo akcije Sarajevo gasa od privatnika koji su ovo zarobili, ovdje nisu dozvolili investiranje i čim su to završili, čim su vratili u državno vlasništvo Republike Srpske, Srbija gas, ona se pokazala sposobna da investira uz podršku vlade i evo gledajte šta to znači. Znači povukli smo niz dobrih poteza u prošlosti i to je ono što treba pozdraviti. Zahvaljujem se svima koji su ovdje učestvovali, investitorima, vladi, naravno izvođačima. Čuo sam jednu divnu ovdje priču koju treba potencirati. Dakle, građani Pala, opštine Pale prevashodno, koji se nalazili na trasi zemljište, nisu oklijevali da to dozvole da se koristi i nisu oni koji su to sprečavali da zato što ide preko njihovih imanja, da to zaustave. Ja im se želim zahvaliti i to je primjer kako treba i drugi da se ponašaju. Za 90 dana smo uspjeli da uradimo nešto što je po ugovoru trebalo da bude mnogo duže. Naime, po ugovoru je 31.12. trebao da bude rok za ovaj dan. Međutim, zbog svih stvari koje znamo, uslova na planini kakvi mogu da budu vremenski, zaista smo požurili, želim da se zahvalim izvođačima, naravno ministarstvu bez koga ne bi mogli, pogotovo građanima Pala koji su dozvolili da kroz njihovu imovinu prođe sva ovaj gasovod, da mi smo posle to pratili sa dokumentacijom i papirima. Svi su vidjeli koliko je važnost ovoga projekta. Idemo dalje, nestajemo, idemo paralelno sa građanjem mreže u mjestima, u gradovima, magistralni gasovod radimo, to je nešto što je duže, do tada koristimo alternativne izvore kao što je ovaj CNG koji vozimo opet iz Zvornika preko Republike Srpske do gradova, tako da je ovo jedan model koji će biti primijenjen na cijeloj Republici Srpskoj. Ja se nadam da ćemo uz pomoć ministarstva i ministra Đokića, premijera, predsjednika, vrlo brzo krenuti grad po grad, mjesto po mjesto, da imamo gasifikovano i sigurno je nešto ovo što planiramo kroz turizam, kroz industrijske zone, nešto će podići naš javni proizvod i mislim da ćemo postati mnogo primamljiviji za investitore, ne samo u turizmu, nego i u ostalim sektorima. Mi ćemo sada ići od Zvornika prema Bijeljni i dalje od Bijeljne prema Banja Luci i Prijedoru, to je jedan krak. Iako je Srbija gas uradila gasovod od Bijeljne do Zvornika ili od Zvornika do Bijeljne, možda ćemo napraviti razgovori sa njima da koristimo taj cjevovod, jer ja mislim da može zadovoljiti trenutne potrebe, a u tom slučaju moramo gasnu podstanicu u Bijeljni napraviti većom i time riješiti taj problem. Ali ako bude trebalo da radimo i novi cjevovod, radit ćemo i novi cjevovod. A onda idemo ovdje do istočnog Sarajeva da povežemo, idemo prema Trnovu kao što je rečeno, dalje prema Foči i zaista želimo jednog dana da se nađemo u Trebinju, a isto tako da imamo svoju nezavisnost vezano za prirodni gas, a to je da iz podstanice koja se trenutno nalazi u Jakovicama Košekovića, koja je već modifikovana i urađena u protekli, evo da kažem nešto možda više od godinu dana, uradimo novi cjevovod koji će doći do Pala, ali teritorijom Republike Srpske preko Vlasence, Han Pijeska, Sukoca i sve ovdje do Pala. Prilika da uputim čestitke i zahvalnost i gospodinu Eleku i Sarajevo gasu, svim zaposlenim u Sarajevo gasu koji su radili na realizaciji ovog projekta, kao i našem partneru Gas Tehniku kao izvođaču radova na ovom projektu. Mislim da predanim radom subjekt može doći do rezultata i to na primjeru Sarajevo gasa kao preduzeća možemo da potvrdimo i dokažemo. Treba nastaviti i dalje. Mi ćemo u Ministarstvu i Vlada Republike Srpske nastaviti dalje da postičemo energetske aktivnosti u Republici
i da gasifikaciju Republike Srpske kao jedan od strateških projekata razvijamo u narednom vremenu još brže, kako bi gas kao važan energent bio korišten na širem prostoru Republike Srpske. Na ovakav način sa ovim projektom šaljemo najbolju moguću poruku svim našim partnerima koji će u budućnosti biti partneri Republike Srpske u ekonomskom razvoju na raznim projektima, da Republika Srpska prati moderne tehnološke trendove, da se u njih uključuje i kao što je evo i upotreba gasa znatno više i znatno šire nego što je to bilo do sada. Ja bih želio da čestitam svim koji su ostvarili ovaj projekat toliko brzo i ja se nadam da to će biti jedan podsticaj svima ovdje u Bosni i Hercegovini da znaju da može da ostvari ovakav projekt koji biti za dobrobit ljudi, za dobrobit prirode i ja bih želio da saradnja po ovom pitanju u Bosni i Hercegovini da bude više pozitivna.